Uključujemo sada studio na Palama, studio Srpske televizije, tamo bi trebalo da bude Dragan Alorić. Dobar dan. Dobar dan, danas u Sarajevu zaista miran dan, hladno je, pada snijeg, nema jačih okršaja, čak i snajperisti nisu radili svoj prljavi posao na ovom području Sarajevskog ratišta. Međutim, poneko ko ima sreće izvuče se iz ovog grada pakla i gladi, pa da pogledamo na kratko što je danas zabilježio naš reporter. Ušli smo pred poštu i ušli smo u poštu da podignemo penziju dedinu i onda smo mislili da se priključimo. Međutim, bilo je blokirano i išli smo lijevom stranom u stvari, nismo pokušali na desnu stranu da bi došli pred crkvu, nego smo išli na lijevu stranu da bi kroz ulaze prošli, međutim nismo mogli. Vratili smo se i onda smo došli na plato pošte i vidjeli smo kako policija hvata koji su pošli sa torbama jer su bili uočljivi. Namjera njihova je bila za izlazak, međutim vraćali su ih, psovali im, nisu im dali. I tako onda smo mi produžili prema Malti i od Malte smo išli pije sve do niže Umprafora. U tom putu sreli smo jednog čovjeka starog koji je vukao u kolicima jednog starca. Se vraćao vjerovatno je došao bio dole do Neđarića, mislim ne znam gdje je studentski domovi, gdje su vamo na onoj desnoj strani. Nisu mu dali, vratio se. Kažu da su mnogi građani Sarajeva pokušali da izađu iz ovoga grada pakla, međutim muslimanske snage koje su žestoko podijeljene u ovom gradu prema informacijama onih koji izlaze, postoji nekoliko podjela, nekoliko policija, čak i informacija da Selim Hadžibajrić, predsjednik opštine Stari grad u Sarajevu, želi da ogradi opštinu Stari grad bunkerima i da napravi posebni dio Sarajeva koje će nazvati Sveto Sarajevo. Imamo i podatke iz dobro obavještenih izvora da je u posljednjim napadima na Azić je poginulo preko 70 ratnika džihada koji se više nikada neće vratiti kući. I još jedna informacija, u Sarajevu i dalje nema struje, nema vode, jako je hladno, pada snijeg, visina snježnog pokrivača negdje ovdje na Palama je oko 30 cm, a muslimanska strana i artiljerija ne dozvoljavaju popravak dalekovoda i dokad će ovo stanje trajati, ni Bog sami ne zna. Toliko u ovom trenutku sa Pala. Bila je to Srpska televizija.